bavim se porodičnim zanatom koji sam naslijedio od svog oca, on je to naslijedio od svog oca i tako sve iz generacije u generaciju. Trenutno smo jedini u Sarajevu, vjerujem i šire, jedini papudžije u zemlji. Skoro još malo pa 200 godina tradicije. Ovo je moje primarno jedino zanimanje kojim se ja bavim, nemam nikakav drugi posao sa strane, ne bi ni mogao imati nikakav drugi posao sa strane jer ovo izuzima dosta vremena. Želim u ovome da uspijem, želim ovo da nastavim da radim, želim da nastavim ovu tradiciju. Imam i tu jednu određenu obavezu da se trudim da mi ovo bude rentabilno i isplativo. Baš mi je drago da vidim da se mlađa raja bave zanatima i da se ponovo budi to neko interesovanje. Ma nije popularno biti zanatlija. Svi hoće da radim u kancelariji nešto ili ne znam ni ja. Ja ne znam kako je drugačije u nekom drugom vremenu biti zanatlija. Sad zanatlija danas u Sarajevu je dobro. Radiš, nemaš nekog šefa, nema razlike između hobija i hajmo reći tog zanimanja. Jer meni je ovo u stvari hobi, ja uživam u ovome. Samo što eto od toga i živim.